Ассаламу алейкум ардактуу замандаштар, жалпы чабармандын көрмандары, катталуучулары, кандайсыздар, амансыздарбы? Бүгүн биз Оштогу Учкун мал базарына келдик. Жалпыңыздарга белгилүү болгондой, Чабарман каналы дагы Тескалар каналына карайт. Биздин коллегабыз Максутбек мырза үчүн ушул жерден атайын берүү даярдадык. Акырын киребиз. Тетиги сиздер көрүп турган жаш букаларды, багылган букаларды алдын ала сіздерге айталы, басыны барыны тартып бергенге аракет кылабыз. Анықтан биз менен чогуу болуп туруңуздар. Чабарман каналында дайыма катталып, класстарды комментарийни жазып туруңуздар. Канча дода сага? 110 миң. 110 миң экен. Эркек букалар 110 миң. Өтүп кетейин ага. Сиз канча дода сага? Ага канча додасыз? 70 дода. 70 миң экен. Мына сиздер көрүп турган жаш полторашка бука 70 миң кеми бар. Зор айттыңыз ага. Тетиги жакта жаштар бар экен, жүрүңүздөр. Ошол жака өтөбүз. Алар сатылган окшойт. Досум, канчадан деп атасың? 65тен кеми бар экен. Россиядан келгенби? Жазып алынган. Көп жас Россиядан келет, мына ошол светтегилерчи. Тетиңизчи? Барды бир алым. 65 миңден экен. Сүйлөшөсүздөр. Оштогу Учкун мал базарында. Мына ушундай. Бизде авам калып кетип турган авам. Кандайсыз? Тынчпы? Канча додасыз буларды? Бул 70, бул 50. Мына сиздер көрүп турган полторашка окшойт мунуңуз. Полторашка 70 миң экен. Еттүү экен, семиз экен. Аркыңыз? 1 жашар. Акчасы канча болду эле? 50 миң кем. 50 миң кеми бар экен. Экөө тең сындуу эркек букалар экен. Артык тараптарында bir көрүп коюңуздар. Андан ары кете беребиз, акырын. Өзү торпоктор бар экен. Кандайсыз? Тандаш канча болот экен? 50 миңден. Эркектер 1 жашарлар. 1 жашар эркек. Алды 2 жашарбы? Алды 2 жашар экен. Арты 1 жашардан өтүптүр. 50 миңден коюп берет. Сүйлөшөсүздөр. Мына сатылыптыр. Канча болду ага? Сатылдыбы? Сатылды. Канча болду? 40тан болду. 40тан? Үчөөнү саттыңызбы? 5. Машалла. Туугандар, мына ол сиздер көрүп турган экрандагы жаш букалар 5-өө кара түстөгү бүт баары сатылыптыр. Бар. Дукан пул канча экен? 58 кем бар. 58 миң кеми бар. Үй канчалык? Үйдө өзүң бактыңбы? Байлашып бар. Канчага бербей койдуң досум? Сүрелик бар. Канча деп атасың? 50 тан. 50тен. 50 миңден. 1 жашардан өтүптүр, а? 1 жашардан өтүптүр, эркек букалар 50 миңден экен. Капталкы тараптары, жогорку тараптары. Атын көрсөтөйүн. Жамбаштары. Сындай бересиздер, кысасында. Мына ушундай. İçeri oturduk. İçeri girelim. Kança tutar sakın? Kançaga berbe koydum? 55. 55 ming tuğanlar. Paltaraşka eken. 1 yaşarı bununuz. 1 yaşarı mı? 1 yaşar. Götüp dur 1 yaşar. Erkek bakan. 55 ming. Kemi var. Süleşesizler. Sodanız buyursun. Ya dostum kandaysın? Pulu kança oldu bularının? 60 миңден отабыз. 60 миңден. Не порода бул? Каяктан келди? Казакстандан. Сиздер көрүп турган мына ол кара түстөгү кашка букалар Казакстандан келиптир. 60 миңден кеми бар дейт. Эт багытындагы букалар экен, дароо байкалып турат. Арткы тараптары, жамбаштары көрө бересиздер. 60 миңден. Жандагы сода болуп атат экен. Алар канчадан деп атат? Экөөнү 120 дода. Экөөнү 120 миң дептир. 60тан ошондой. Сурайсыздар, сүйлөшөсүздөр. Алдыңызбы? Канчага алдыңыз? Не алдыңыз? 60 алтыга бука алдыңызбы? Машалла. Оған багат. Буканы көрүп атасыздарбы?
Qancha o'tasiz aka? 70 ming. 75 ming ekan. Paltarashka ekan bunimiz. 75 ming. Sizlar ko'rgan. Ortqa tarafini ko'rsatdim, yetdi. Qarınlari dağın, jambashlari, ko'kroklari dağın daldu. Buqa ekan. Söyleshasiz. Qirg'izistondan ko'rasiz aka. Chavarmandan ko'rasiz, Tezqordan ko'rasiz. Kanallar ko'p bo'lgani uchun biraz yanglishib qoldik. Qanchadan o'tasiz o'zi? 70 dan kemi var. Paltarashkalarmi? Negizgisi. Jaldi 2 shar bo'lib qoldi bu. 70 dan kemi var mana. Ko'rasizlar. Jammashidan chaldirayin, ko'rsatayın. Arka tarafları 7 ile topaklar ekan. Bag'aslar, sumkaslar. Pul qancha ekan? 65 ming. 65 ming. Ne qancha bo'ldi? Alqamaslaraysiz kaman. Ukam puli qancha bo'ldi? 67 so'radi. 67 so'radi u. 75 ming kemi var ekan. 65 ming so'rab qo'y. Oğlacılı bayla. Doktor var ekan. 65 ming ekan mınalardagın. Kemi var ekan. Paltarashkalar. Baqsa bo'lguday erkek buqalar ekan. Qara tusda. Ketaveramiz. Qanchadan o'tatgan? 65 dan. Tegizli ekan bu buni. Paltarashkalar tuğanlar 65 mingdan erkek buqalar. Tandaysizlar, ko'rasizlar. Jambashlari, putlari degendey işlerini sizlerge to'liq qilib chaldırgan hareket qilib o'tamiz albatta. Aniqdan Chavarman kanali bilan cho'q bo'lib turingizlar. 65 ming. Olma birinchi. Hava qancha dedingiz? 60. 60 ming. Sizlar ko'rib turgan. 106'ga bering yoki 106 bo'lasin. Qancha o'tasiz? 130. 130 ming. Paltarashkalar. Ekoni qancha berib qo'ydi men cho'ta yaxshi uqmay qoldim. 106 ver. 106 berdi. Qo'shsa berasiz. Dadilga söyledi. Yaxshi. Bo'lsa olib ketaverasiz qayerga? Olib ketaverasiz. Bayla qo'yasiz. Qancha o'tasiz aka? 70 dan kam var. 70 kemi var. Qancha o'xshaydi? Uydeli bağlab tur. Bayqalib turadi. 70 ming kemi var ekan, ana orqa tarafida. Beşastar. Sadangiz bersin. Ne do'stim qandaysың? Tinchlikmi? Dog'ini olib chiqibsың da? Qancha o'tadi bu? 70. 70 ming. Qancha jashar? 2 yaş. 2 jashar 70 ming ekan. Acaba Jambasına tartib qo'ying tuğanlar. 70 ming kemi var. Biraz baksanızlar dayar ekan. Qandaysız? Bu o'zgachalarni qanchadan o'tasiz? 130 kemi var. Qayerdan topib keldingiz bularda? Ne qanchalik bu? İnşallah. Qayerdan turibdilar? Alaydiki? Ala, Qirg'iz, Chavarman, Qirg'iziston, Tezqordan ko'rasiz. So'radingiz mi? Tuğanlar, mınau sizler görüp turgan eki paltarashka. Paltarashkalarımız, paltarashka erkek buqalar. Alaydan geliptir. Tüslerini görüp otasizlarmı? Qara tüstü. Ekoni 130 ming deydi. Kemi var deyim 130'dan. Beriveresiz da. Yaxshi bersa beresiz. Qo'ldan bersin. Ukam puli qancha ekan bunun? 80 ming var. 80 ming kemi var ekan. Bu da yaxshi buqa ekan. Sveti dağın yaxshi ekan, uzun dağ ekan. Başı dağın jambasına birleştirip koyayım bundan. 80 ming kemi var ekan. Söyleşesizler. Geleveresizler. Söyleşeveresizler. Başında. Kam pul qancha ekan bunun? 70. 70. 77. 77 mi? Maşallah. Atın kim atın? Bektemir sen özün satı veresin mi? Çakılasın.
болбой кетип атса чакырасың. Мынау тугандар 77 миң кеми бар экен. Канчага бербедиңиз эле, таксыр? 65 турады, бербедиңиз. Жакшы. Жакшы. Бектемирди көрүп мен да өзүм эстеп кеттим. Ушундай малымда кояп келип сатат элем. 77 миң кеми бар экен. 65 миңге бербептим. Мынау сиздер көрүп турганыңыз. Бектемир, содаңы берсин укама. 5 мүнөттө сатып кетип кал. 77ге сатып. Таксыр канча атасыз? 65 миң экен. 1 жашардан өсүп тур. Кара түстө экен. Жамбаштары, тазлары дегенде келе бересиздер туугандар. Сиздерге албетте жашыраакылар тартып берген аракет кылдык. Канча атасыз? 73. Тынчпы, акташтагылар турабы ака? Бала чакаңыз. Сегени баласыз. Азыр эфирди токтотуп айтам ака. Экөөбүз табышып калабыз. 75 миң кеми бар экен туугандар, мынау. Бука. Сөзчөстөр. Ушундай туугандар. Бул жагы багылган бука бар. Бул жакты өзүнчө чыгарылыш кылабыз. Анықтан дагы бир жолу Чабарман каналы менен бирге болуп туруңуздар. Комментарий, лайктарды басып туруңуздар. Буйруса сиздердин кызматыңыздардабыз. Экте уй келет. Мынаны сурап туруп жыйынтыктайын сиздергечи экрандагы. Досум канчадан болду? Мыналар 65тен болуп тур. Көрүп атасыздарбы? Амандыкта жолугушканча.